Mizoram State Legislative Assembly Speaker Kalsuakta Pularin Lian Sai Lo Chuan an unaw som le pahnih te an nadam kimawang le kum somrik an lo pel theuh to wanga lom te soina te tin ram suai tu na hachel the wang te ko khana rong bol tu thatak tak an unaw te lo ma wanga lom te soina na pian na khuwa lung tana nimin ni som pasari khat sang ni som ni panga khan ko khan ho le khotlang pum tan ruai a se lom te soina ruai atan hian se chal le vok lian tok tak le arte ran puisa e thilo te tan e tur thlai na le artui tenen chame chikim an siama lai puar takin an e ni chu roi the zo chuan an unaw za le chung khat leina tenen anin mun lui lungtan mun lui tlanga kalin pathian nena alom te soina trong trai an neya trabborborin lim taksi lungleng taksi in pathian nena alom thu soitel bokin lom tak boksi in hun an mang ani an unaw hi som le pani an neya tuntuma hian mi pakhat takal thei lo hlawa bak chun kalkima hetiang unaw som le pani kum som ruk chin chunglam tha ala dam theile ram le ko tlang le ko ran ta na mi tangkai tak tak an lo om thei hi van nei anin ti a tin Mizoram hetiang hi an tam om lo ve hetiang ang chung kwa en ton plak tak min phal ko ran le ko tlang tan po min phal an nia he hun le mom tak an mang thei hi an lom puyum em ani Oh